Sarač Derviš. Evo tu. I kad ste rođeni? ja sam došao iz Stare Gradiške u Jasenovac i došao sam po vezi jer sam bio skojevac. I logornik i pokojni Nikola Pejnović su me dočekali, došao sam na vezu Nikoli Pejnoviću. A logornik je bio tu, onda sam shvatio da je i logornik Romeo Vlah naš čovjek. Pa je bio je predratni komunista, pobjegao iz Istre u Hrvatsku od Talijana. I oni su, njih dvojica, kaže šta da radimo, gdje da ga smjestimo. A to je bilo ljeto, početak ljeta 1944. I on kaže sad nek ide u građevinsku grupu, pa ćemo ga grupu držati ovdje po logoru, pa će uvijek nekog vraga da dobije. I sve je to bilo u redu dok nije bila ona afera kad su objesili doktora Boškovića i Pejnovića i njih 17-18. I sad Pejnović je bio obješen ovako odavde do ovde, zadnji. Sad ja se zamislio, majko moja, kome sada se obratim? A bili ste s njima u vezi sa tom grupom? U vezi sam bio stalno, jer oni su mene smjestili u grupu članova partije iz koja 16 je bilo. I tako da relativno sam dobro prošao i u građevinskoj. Samo da vas pitam ovo. Mislim da neće svako razumeti šta znači došao sam na vezu. Došli ste da povežete grupu logoraša sa... To je organizovana. To je bila mreža u kojoj su učestvovali skojevci, članovi partijci i još pokoji dobar logoraš, je bilo jako dobri logoraša. I kad ste došli u tu radnu? Ja sam nastavio raditi i sretnem jedne nedelje, radio sam na ekonomiji, podzidavao peć sa šamotom za kotlove. I tu se dobije bolji ručak. I ja sam krenuo na ručak i ispred skladišta građevinskog materijala predao alat i krenuo put pekare. I došao na red. A imao sam ovakvu jednu šerpu za hranu, uzbuna, nastup. A ovaj kuhar baci u kutljaču, a ja našao se u čudu, gladan. Ja zagrabim s onim 3-4 litre. I dođem, postavim se i logornikov upravitelj Dinko Šakić pročito navodno sudsku odluku prijekog suda da su to i to radili i da su osuđeni na smrt vješanjem. I oni objese sve po redu, a Dinko Šakić je bio malo niži, ne po uzrastu, nego na terenu malo niži. Jer Dinko Šakić je bio malen. I Dinko Šakić izvadi pištolj i kaže, doktore, cijenio sam te kao stručnjaka i kao čovjeka, imat ćeš čast da te neću objesti, nego ubiti. I sa 3 metka opalim u glavu, 2 sam vidio kuda su ušla. Jedan ovde, jedan ovde. 3. nisam vidio. I onda ovi moji kažu, uzmi cipele, njegove nove plitke. Nisam imao srca uzeti, jer sam na njega znao. Šta je tačno doktor Bošković predstavljao za vas logoraše? Doktor predstavljao super čovjeka, doktora, pomogao jako je do lijekova teško dolaziti iz ustaške bolnice, ali barem je dao savjet. I bio je izvanredan čovjek tu. Davao i duhovnu snagu da izdržite. Jeste. A početak kraja, ja sam radio kao zidar na ustaškoj bolnici novoj, to je u selu. A stara bolnica je 2 ove slavonske kuće
i bili su tjesne, pune ranjenika i u sredini tih kuća bila je apoteka ustaška. Apotekar je bio logoraš, jedan kemičar. I naš komitet je napisao jedno opširno pismo, to se nalazi u dokumentaciji, plan bijega iz logora. I predali su ovome apotekaru, a on je 1-2 sata. Ja sam se čudio, ja sam zidao, a on su šetali u dvorištu ustaša i logoraša. I u intimnom razgovoru pospodnava je ustaša preko veze u Dubicu u partizane. I odnese Koja je to ovo. godina? Molim? Koja je to godina? To je bilo 44. u otprilike 29. Tako nešto. I sad nije prošlo 4-5 dana, uhapšena je jedna grupa. Doktor Bošković Nikola, onda inženjer Bošković Nikola Pejnović, on je isto jedan od... Poslije par dana još jedna grupa, tako da je uhapšeno bilo u logoru oko 17-18. A u selu upravnik bolnice Nacrtnik uhapšen, jer i on je s njima radio. Žena njegova, onda još jedan poručnik, Nemet, ja mislim da je bio, i nekoliko doktora i bolničarskih zatvorenika. I mi se vraćamo sa posla, kad vidim bogate obješeni na telegraf štange i ispred bolnice slovo A, ono 2 štange, pa tu su 2 žene bile obješene i doktor, šef bolnice. Još ja ne znam čemu se radi. Kad sam došao u logor, onda saznam šta je. Držim ja onu teču, šerpu. I sada kako sam zagrabio, ono curka polako, a meni žao, ja prstom to skupljam, a Nikola ovako gleda pa se smije. Nikola koji? Pejnović, što ga vješaju. Šta vešalo vas gleda? Vješa ispred mene. A ja sam njemu došao na vezu, znali se odlično. I on je trebao da mene smjesti u radionu. I tako je prošlo. Poslije izvjesnog vremena, možda 10-15 dana, nedelja isto, idem ja, a Bošković, odnosno Romeo Vlah, logornik, bio je u užasnom stanju, jer on je znao šta ustaše spremaju. Nervozan. I prolazi kraj mene, Bog, Romeo, Bog, i on produži. Poslije 10 metara zove Sarač. Ja sam prvo iznenadio da je on zapamtio moje prezime. Vratim se, ja, gdje si? Pa gdje sam me smjestio, ja kažem u Građevinskoj. A on marš u materinu. To je bio normalan riječnik. Kaže, za nedelju dana bit će građevinska grupa likvidirana, a 500 je ljudi tu. Jer jesen dolazi, nema radova i Niste više potrebni. onda ubijaju. I ja mu rekao, ako te reći Romeo, da idem nego gdje? A on se misli. Kad je danas oko 5 sati dolaze iz Gradiške Šustera i Šnajderaj. Pješke u Savu, ko zna koliko će biti ubijeno. Imaš li koga u Šnajderaju? Jaka ima? 15 fali Šnajdera. Neki su skočili u Savu, više nismo mogli izdržati. Neki su pali, onda je ustaša ga odmah ubije. Tako je to išlo.
I on meni dao uputstvo kako da se postupam, da idem u upravnu zgradu. Ja dođem tamo, sjedi ovaj šef radne službe, satnik, a na kraj prozora stoje trojica mlađih poručnika. Zgodni mladići. Ovaj vikne na mene, šta si došao? Ja čuo sam da trebate šnajdere. Dobro da si došao, 15 mi ih fali. Kako se zoveš? Ja kažem Sarač Derviš. I on to zapiše. Javi se jedan od ovih kraj prozora, a odakle si? Ja kažem iz Banja Luke. Kod koga si učio zanat? Mozak mi se zabetonirao. I padne mi na pamet Primorac Marko, veliki komunista, a i veliki majstor, jer najbolji šnajder. Ovaj se zatrči pa me lupi cipelom, složi me u ćošak, još 2-3 puta me dohvatio s cipelama i kaže ovome šefu radne službe, upiši ga u krojački kroj, naučio je odličan zanat. I tako ja završim među šnajdere. A imao sam, ja đak srednjotehničke mašinski odsjek, a imao kod kuće novu Singericu. I stalno sam gledao mati kako šije. I ja kad nikoga ne bilo, ja sam vrtio i oni se iznenadili kad su vidjeli da ja znam šiti. I tako sam tu ostao do decembra, onda su nas slikali, odredili 800 Hrvata. Partijska organizacija Zagrebačka tražila je sve logore da raspusti. Ustaše nisu normalno dali, nego se dogovorili samo 800 Hrvata. A u toj grupi koja je tražila partija, Stepinac i vitez von Kaše, njemački veleposlanik. Svaki mu svoj interes. Njemac, radna snaga, jer su već djecu povukli na front. Stepinac da pobriše 41. i 2. Partija, zna se šta je bilo u interesu. I tako završim u Njemačkoj i na pruzi svaki dan su Amerikanci bombardirali prugu, mi smo morali do podne 2 kolosijeka uspostaviti. Vraški težak posao. Koji je to deo Nemačke? To je u Austriji, između Linca i Salzburga, u Lambachu. I štat Paura, to je bilo. I odjednom dođe jedan SS-ova stražar, u imenu zove mene, da me zovu u kancelariju. Ja dođem gore, kapetan, jedan šef obezbeđenja stanice. Kaže, mi smo po ideologiji suprotni, ali po struci smo isti. I ja sam mašinac i ne mogu da gledam tebe, tako mladog, i da nosiš po ovoj zimi tračnice rukama. Kaže, ja ti jedino mogu ponuditi da budeš ložač na manevarki. To je daleko, daleko bolje. Hrana, odjelo, spavanje, sve je u redu. Ja se mislim, zahvaljujem se, ali ne htio napustiti svoju grupu, jer smo tako vezani bili u grupi. I onda komandant Jugoslavena, četnik. Amerikanci postoje četnika. A to je bila grupa od Draže Mihajlovića, 30 nekoliko viših oficira koji su došli tamo ranjeni. Bitka je bila kod Srpca i Vrbas utječe u Savu. I vi ste zajedno sa četnicima? Molim? Komunisti i četnici zajedno u Austriji? Zajedno u baraka do barake. Imali su štab preko puta moje spavaće sobe. A
Taj je bio Sarajlija, otac je bio pukovnik u zarobljeništvu, a on je uhapšen iz parka Sarajevskog, nokautirao agenta i pobjegao u partizane. I pošto je Crnogorac, iz Sarajeva su otišli u Crnu Goru i kod njih običaj je bio da ga pusti iz partizanske jedinice mjesec, 2 dana, da pljačka Talijane, hranu da uzma, a on ostane 3 mjeseca. I napao ga komesar i on se naljutio i ode u Četnike. I sestra mu dođe, studentice medicine, za bolničarku. I nikako u Jugoslaviju. A šta, naša iz Linca vojna delegacija pitala, ima li u logoru Jugoslavena koji do kuće, ova Četnika nemamo od Četnice. I ove naše budale prekriže. I slučajno, jedne nedelje išli smo u crkve gledati zgodne sure i kad izađemo iz crkve, ispod ruke, a ovako svijeta ispred crkve na njihovome trgu u Lambahu. Kad vidim ide crna limuzina, napred jugoslavenska zastava s petokrakom. Malo bolje pogledam, unutra 4 oficira partizanska. I ja priđem, ja kažem, dobro, kad ćemo mi u Jugoslaviju? On kaže, logora tog i tog gleda, pa kad tu Četnica. Ma 30 nekako Četnika, nas preko 500. I onda je riješen problem. Tek u 9. mjesecu stignemo mi u Jugoslaviju. Eto, tako je. Bilo je gadno, pored svega. U Gradišci je bilo nešto bolje. A u zatvoru, Bože, tukli su me. To nikad zaboraviti. U Banja Luci, u ustaškom zatvoru. Pre nego što ste došli u Gradišku? Pre nego što ste došli u Gradišku? Gradiška je bila bolja. Čega se ovako najviše sećate? Šta je značilo to komunističko drugarstvo i solidarnost za preživljavanje komunista u logoru? Kako doživljavam? Solidarnost između komunista, da li je... Znate šta, u logoru bilo je svega i svačega. Bilo je grupa ljevičarski koji su bili pod krojiteljstvom partije i te su grupe bile povezane i pomagale se. Bilo je grupa Hrvata neobojeni, puni egoizma, dobivali hranu, nikome nisu davali. Srbi bili odvojeni za sebe, iz Sreme, Slavonija, pakete Božje dobivali, nikome nisu davali. Židovi dobivali su svaki mjesec od židovske općine 5 kila paket, ponekad su ustaše uzmale meso, pancetu, slaninu, otprilike pola kile, a sve ostalo su dobivali. Oni su bili povezani, solidarni, u grupama, a u mojoj grupi bili su 2 Židova. Sarajlije, sirotnja Sarajevska, bili su izuzetno dobri. Uglavnom su komunisti jedni druge čuvali. Molim? Čuvali su komunisti jedne druge da ne stradaju u logoru. Evo, odmah idemo. Ništa, hvala. Eto tako. Hvala vam puno. Dala bi se pričati o tome. Dala bi se pričati dugo. Hvala vam. Dosta se i zaboravi, a... Važno vi dobro izgledate. Sad 70. Jeste nam rekli koje ste godište? 26, 78 godina.